Ni fosumange bani omasi fefu banua ni Keriso, abra masohalewe bagi sagere BNKP. Moroi baba omasi lo balangi ba Keriso Yesu, ma obai ami fefu, ya ahobu banunu fadru, 25 Desember 2012 Sara. La kami kelobalangi siawa, mesi sekita de ia, ba mesi le mo ai tufa ba ibu de dunia adre ba nesi kulidana. Habere ba omasinia ba no tola tala loi ginete sinonumale. Nadaliva abeleda ba fa atuatuada, no sile boto, ba no oroma ba tebai mana talau hadia ia, ba le mana mofozu nga ba le hadia ia, ba oi saiku baba ate ala baba ate kiko lua-lua. Nadali buah-buada, ba no mana ihabui ba ibebe ita fa ara-ira iyo. Si te kiko lua-lua, ba luo hore adre, ba fa amate. Atula niwa azura zangombaha wa fefu hadia ia zalua bagulidana ba nosi leboto. Da aji faluha nasi gulidana, men romana baginete pandemi COVID feleziwa, ina ngabale wa makau salua, heni aasoga ni hagulidana, ba men romana gei ngabale zalua bagulia, simane durudana, mole, fa arurudana, fa amamo kahili, no oito bali berba makau, fangare-ngare ba fa atekiko. Bahiza ba ibu ada de lo balangi, sila mamaigi ya ita bahore ave ba ara iyeda. Le mamale fau ia kheda, ave da lo balangi ba Yesu Keriso. Fau ia kheda ba ngavale ba makau si faluha. Ya ia zile mamale manasai ya ita berge tunahore. Ya ia zino mamazawa ya ita me faluha ba alau ba faaihu ba paho fangare-ngare. Ya ia zino mga tua-tuae ba malua fefu haleweda. Heba halewe za mesana basimane halewe panuan ni Keriso ba BNKP. Ya ia zodara tede bagabula dede baba etu vanetena. Ya ia gubalo sile farei we dede saro sino Immanueli awe dalo balangi. Ade babo dugida inete buah-buah dede ande bate fasugi ba dede ba ebua ba omasi lo balangi sino mamatenge ononia si hasambua babang heli, babang rifi, babang doroge sigulidano. Ada bereda data ada sawagele kelobalangi solomasi, bahakenya mana zumange balakemi, gete-gete baara, he menebi, he maekhe, he irugi zile aitu. Faudu batema natal badrefi ade, ne imane, faomasi Keriso, dane-dane bamalua faomasi badalifuse. Moroi batema natal ade, maoroi ekheda. Sara, faomasi lo balangi andrezi to bali lolohefe, we dede baba no huge fa auri baginete mifena, hewa ai oya dabitabi famakao bangavale gameta ue, Immanueli aveda lo balangi. 2. Berba omasi sinofaluha ita soroi lo balangi ba Keriso Yesu. Adre datau aurifaga buah-buah ba omasi adre. Heba bang omasi lo balangi. Ba mufonga da bang omasi aba. Na tenga ha huo. Tenga ha babehede. Na mufonga ba omasi adre. Taberega moroi bazoroyomo. Sifatalifusa. Bazifalazi omo. Bazisabua lingkungan. Bazisabua jemaat. Bazisabua BNKP baba ni hafefu. Hewa ai fabe soi. Li ave lalapamati. 3. Mauroya ba jemaat ave resor bazi sagere BNKP. Ina mubali tuhobo halewe wa malua halewe fangomasi mani fotoi diakonia. Moemo itaba malua fanolo bazinumana, fanolo beasiswa badauno sinumana, halewe fodou fa atua-tua, nehe danga, babu halewe, ena faluha buah-buah dede, banua niha Keriso. Efa,
Ena faomasi lo balangi andre ba mu falua mu fonga ewan rauno ave ziboho ebua. Andre monoro de dozi fonga mbate baba maha irauno yomo banomo baba ngomasi ya ira. Ena bali irauno sangata ufi lo balangi ira ba aro balala ba mati. Ena geida mubali tuho halewe ba jemaat-jemaat. 5. Ena faomasi adregoi dane baba malua famufee bagotalua panuania keriso. Medromane baba ngobini ave bang mufee irasohalewe ba jemaat ba resor. Hegoi ba sinode ni falua badrefia. Menoso ita bagotalua ni fotenyu normal. Malala ba auris siboho. Ada maoroi ena balala derewa. Lala bo haleweda. Data o ngabale banuturu lala soroi famareta. Ni fotei protokol kesehatan. Bafau ita ba program vaksinasi. Ni falua zamater. Simane bangoroi ma. Abo behede ni oroi bapanua ni hakeriso. Badsagere BNKP. Ya faluha ami fefu wa ebua dede zo aya ya ita Yesu keriso. Fa omasi lo balangi. Abo ba abo sageheha ni amonie. Baba nere lala bekoli. Badrefi fenada. Dua ngahene atau blarua. Adema obai ami fefu. Ya ahobu wa modrage defi sibohou. Sara Januari. Dua ngahene atau blarua. Ya duhu.